بسم الله الرحمن الرحیم. شروع گو اللہ نامہ کے بعض بخشوں کو بے اندازہ مہربان ہیں. الحمد لله رب العالمین. تمام صفت و سارا زیبند ایوکا اللہ جندارا. الرحمن الرحیم. بعض مہربان و بے اندازہ رحم کنو کند. مالک یوم الدین. واہند انسابدا دے روچے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما ایوکا تی جند بندگیا کن و ایوکا چتی جندہ مدد و کمک روچے. اهدنا الصراط المستقیم. شون بدے مارا راہ راستینا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راہ ہما کسانی کہ تو آیانی سرا داد و بخشش کرتا. آ کسانی راہ نا کہ تو آیانی سرا حجم گبتگے و نہ آ کسانی راہ کہ راہش گار کرتا.